itu lah. Itu! Uy, do, apa sabi yun? Bah, Yang itu dia itu. Hah? Baru itu tuh tanam yun. pas udah beda deh. Oh, udah lama mo nito nih. Ini rodo suno ito. Maju pang ito. Maju pangyaw. Baru rupiah mula sa kuta. Ah, namasa ito. Ah, namasa. Danong nama sa ito. So, ni mapehwat ito. Mulak ko tuhuta sa nguni ho. Kau mapinidok ko na ipangarap to na supengit tiyan ni. La puluk doram. Mulak ko sa nguni ho. Nang umadok ko hata sa kababa, pinang ulo hutu ako ito. Bo. Pasong dokunom ito. Pasok pa rin kita. Natara di yuta. Ah, namasa. Ito, nama sa ni mulupi. Dan yung butuhat ito. Tabaru mana tabaru. Hala martabaru di huta. Ali hulad diledangad do mujak-mujak. At taro mahu tu jabukku. Ito, marboras na singkelmu, marboras. Marboras na uputitay, marboras. At ang lama jo ito, jakit majo. Asarang nubunan namin ito bangartanan, nina ito, jakit. Marboras na duret ito, marboras. Jaga ito majo dah. Nang lima niyang tuisi, asarang nubunan namin ito bangartanan, nina ito. Ano memang ito? Kurok ko dosungon eh. Jadi kurang do masih taruh itu usia punya oma. May buat kami tuh tanam Ah, nasalah. Ina ito. Nasugot. Oh, tujuh ni oma. Huwering, songon na lang nga. Ay, nga dia lah ito'y umahanik ko. Ay, nga mula bein na. Buka mula. Oh, nasugot do bein na. Ito, husip po nang ito may. Uma, araw lo di tinggal hon ito'y dua pa sigaret tunik ko. Dangarongin na. Songon ni maho ito. Dilujay ho wow. Isuruh ho majaki jengkol. Disuruh ho majaki pote. Isuruh ho sa borno jaga duri na asa holan asa arong bunom mo sa pigok mobil rentalami. Huwain. Mangkali 10,000. 10,000. Kasi sigaret to. Tangan lagi gudang na ito. Laso dihargai tinagakku. Tak dihargai ho waktu kusam. Marbor na usi. Halak martabaru di huta. Mujak di ladang. Bah, itu oke. Lupa nih ya oke. Itu tuh. Salah mau isi tuh. Darang berarti dok kunung song misalnya itu. Nang palu harap kebeng mi gudang. Taong. Ali hargai waktuku. Hargai tenagaku. Tikiku. Nama jaga durian ini. Nama jaki jengkoli. Nama jaki putih. Itu rohnya aku tuh jago kolam mula kok kena waro. Betul itu. Ini sih dia ada piat do boras nang sebelum. Ali song lima lah ho sip. Ala ni do roang tuh itu. Neng majalo pasti segar tiro upani do jaki. No? Jadi di mana itu lebih sa boros na yung diwan namihan di Venedia. Jadi itu, di boros sih. Boleh neng dia boras si alap tuh huda. Nang aku buani. Ojuk roh aku ibitko. Ngahurok kon. Oh tuh neng majalo pasti segar tiro upani do jaki. Di sini. Aga itu. Walang mangalati itu Roso. Lagi bimarhepe nga itu. Nang lagi itu huda nga to. Bis dito kis. Toka dongan-dongan ni beberang itu dora. Asal paju pamang kuisi. Kujalakon. Jadi bis beto. Kimberong. Ulan on naman eh. Ulan on naman itu. Ulan 50,000 hiyan na mahipikon na di tangak ko ito. Tapi mo to itu. Uang rental mobil 5 hari eh. Aku bayar do pero supir na. Ima, di sini. Omang itu. Mau ah. Malah 50,000 pe para romo. Di baru ah. Ay ngonggolang itu ongkos murah so uang makamu di jalanan. Ulan 50,000 para romo calon mo so. Dang masalah harga non itu. Along katan madok ko sedi mahibay sa tas. Cara itu. Oh, pero ang kapasong ni badok na mo so. Sarang dirga ho. Saya lahi bulu mo nak kututa. Buling dia jengkol. Dia pote jaki sendiri. Jadi gue terjaki buat. Dia durian jaga dia. Jadi gue mulai bisa ini. Jadi gue mulai sadari halung dia sudah. Atong molosong ni masuk maju itu tuh jebo. Mga maju itu. Ay nga borong inon. Dang mungkin bimula itu nuay. Dang pala itu. Mula masonari. Along gabi mobil. Pokoknya jutir hak ko itu hola rawa tu jebo dia mau suku nga mulak kamu. Makanya itu huwa lu mutusun. Yujong. Takut do biala makmu. Tole mak. Itu huri itu ngulak kon. HP hurasa itu. Dang ningal lang mo jengkoli. Dang ningal lang mo putih. Do akadurani. Dia mulak ka titangkam. Dia mulak ka tudungan mo eh. Ali ay lo jayo. Hah? Puluh ju jengkol ay suruh majakit. Puluh ju durit ay suruh majaga. Ang ali pa sigaret tu sa ulo ko. Wala na mausok ka mo.
tahe. Pas donya ni rokon nito eh. Sili sa tao di betul tu mulak. Aha na dong di hutaan ni helong ni buwan. Rori boras. Rori surya kesesuaian na buwan si panganon na di belianan. Ni helong do. Hali itu tu salah na yawa. Lah sulit itu tu pala pasi sigaret nito eh. Unang maju kira na manuhuri ba. Pasi sigaret na tutungal uji mana meje di ledangan. Ala ni rohan itu marai bana sa peroso no mang tay. Taka so biate. Tahe. Pas dunia ni dokon ni. Sedia mahebeng satas. Alay carai hidup inna. Tahe. Buaran no. Rental ni mobil peso terbayar kok supir. Hebeng nangarong bateri dan geotik. Aku tuh siyon langsung dion. Ala pusing mo sama mikiri itu on nih. Laudang manggo masuk tuh jebu. Aku tuh sih. Berong mau cok. Ngalek beta baru kan. Amar mula ke bibi musik ke pangaratu itu perjalanan nan. Tahe mar mula ke sudi pangaratu lemang rugi do tuh tahun ni. Mangarong mengerugi. Mengerugi mbak. Ay di mula si pangaratonan holor roti kaling ni buan. Kungguan. Mula si kutong sila tu pangaratonan. Sudah di halung boras na boras. Jagung na jagung, jengkol na jengkol. Mengerugi mata hingana mula tutor ke pangaratu. Mangarong mengerugi nga niko. Sedia dalam na mengerugi do koko. Bagaimana tuh orang laki semua ni? Dang mengerugi ga niko dah. Sedih dalam dok mo jo. Bereng mak laponi ida halak si tol hasi. Si pidu biasa. Gabi rame laku jualan na. Dok miko mak nih. Gabi laku terus. Selama dong pangarap tu di hutan. Ada penim. Bereng lapo tu ni halak si jaan. Ide perujungan. Gabi gudang-gudang di sini untuk selama terbaru. Mana bila konon? Semengarugi ini mengarugi. Dangarong mengarugi. Bereng mana? Sopa butuh akan nama rental mobil na. Gabi laku. Aka bus na siya mardelen. Gabi mardelen. Laut udara. Gabi lancar. Kan saya keuntungan di perusahaannya lagi. Baru saya naik kotor Pak Ucok. Aka tempat wisata. Nah biasa na sunyi. Ala aka mula pangarat tu. Gabi dikunjungi kan. Jika perjualan di sini kan. Laku mah tiga-tiga na. Nah ya. Keuntungan dia lagi nguli kan. Ali seurang ko nung orang masuk turhambe. Ala na cini roh di HTTM. Ipadokon ho bisu dia mau cok. Memang merugi do lagi mula ke pangaratu. Ili sini ko menunjuk roh mangani. Dok dorana su dibayari ho di lapan. Ang dibayar tu mu. Ang nadang dibayar sigaret mu. Koko mengerugi. Coba boleh dijelak ko tu. Asal pajupa isa kamu pangarate horas lain na. Sigaret mo dalay. Hindi, kurso ni niya ni na. Baru merugi. Lo. Kento ka mari Oh lo. Matong. Ihita na tinggal di huton. Ulo nga mula pangarap to eh. Una si tabikir na mabuot kepeng sa taas. Ang hepeng guk. Law bigi-bigi hunon na julma. Ito ho do. Paujo. Mula julma sa pangaratan. Ulo do nala na masihol na tutuin. Liling lang tajuk pa. Ulo do masihol to na posugit na. Mana nga aning law berziarah tu kuburan ni aka na tutuin na nung kaparjulo law. Tanggal na sigu hepeng na. Kali imahida na tinggal di huton. Iro huli di. Iro habang kapangarat to eh. Pagka nahulidan, nang nanggolo. Arong na mo si pandokon. Nanggo pala pahani manuci rinso ni selimuti pirang tinggal hulin na. Berpikir do pangarat to, berpikir. Dang mungkin dang ditinggal. Adi dang boy din guk. Otik, di masuk muna nih kusilanon na duguk asa na burju. Kok si bil hur pangarap to. Nili mari gurang dulu kan jelas ko pangarap to mari gurang. Dangarong dilihat dia. Bola dong dang kubukut ho dangarong dilihat dia. Ali huruf por hakku. Bola pangarat to bulat tu huta. So ni medyo ko paruti itu. Sepatah pikir rimang-rimangan. Unang sido ko kang pangarat pihulit. Ay si mau. Pas dituduk ko di mau cok ba. Berarti apa yang nung patel hudo PBB ni jol mana madokon.
mangarugi do ka pangarto mula tutonin na atau tialhiek ke bibebe ni jolo man dok songoni ini betul tuh dalam mangarugi mabunutu di pebani hepeng si pangarto na otik mangga gudang bebegi rezeki akatuna hute di segala bidang gabe dapat rezeki memang nunga to patial bibebe jolo man dok ni ba mangarugi dulu ka pangartoin na dak kape tapi ala sulit di mana hepeng alu si jalak dulu pasi gare na alu si bayar du tua na mang na alami mini palagi di teras ni alang gitu gimana atau dok mangarugi lagi tahe